کوردستانیان عزیز بریا سال و نیوکه لترکیه پیواژویەکێ دەست پێ کرد. ئەو پیواژۆ بێگومان پیواژۆیا هەلوەشاندنا حکوومەتە کوردی یا ڕۆژاوا بوو. ژخوا دەولەتا تورکیە ژی ئەو یەک وها پێناسە دەکرد و دەگوت پیواژۆیا بێتەرۆرکردنیە. ئەم هەمیژی دزانن دەما دەولەتا تورک دەبێژە تەرۆر قەسدا وی ملەتێ کوردە و ئەم هەمیژی دزانن ji bilê hebûna rojava tu sebeb li holê nebûn ku Tirkiye aşitiyê bi Kurdan re bike. Lêbelê siyaseta li ser navê Kurdan ev pêvajo wek pêvajoya demokrasî û aşitiyê danasandin. Helbet girêdana vê pêvajoyê ne ji dûr û ne ji nêzik ne bi demokrasiyê re hebû, ne bi aşitiyê re hebû, ne bi Kurdan re hebû. Armanc tenê û tenê hilweşandina rojava bû. Hasilî pêvajoyê dest pê kir. Banga çekdanînê derket, banga fesehkirinê derket, banga kongreya nû derket, manîfestoyê nû derketin û çekşewitandin û vekeşandin çêbû. Lêbelê dewleta Tirk Qasîm Milîmekî jî gavek neavêtibû. Ji destpêkê heta îro jî her tişt ji aliyê Kurdan ve hatiye kirin, lê tiştek tenê jî ji aliyê dewleta Tirk ve nehatiye kirin. Kurdistaniyên hêja mixabin di bazara pêvajoyê de derket holê ku Kurd daxwaza hîç tiştekî nakin. Bi eşkereyî digotin em bê şert û merc vê pêvajoyê dimeşînin. Ji bo rojava jî bi eşkereyî digotin em federalî jî naxwazin, otonomî jî naxwazin, xweserî jî naxwazin, ji xwe dewleta Kurdî di exlaqê me de jî, di xewna dilê me de jî tune. Bes hema Sûriyekî yekpare û nemerkezî. Tenê ev hatiye xwestin. Heta vê gavê jî li ber çavan ev heye. Ji xwe li Bakur berpirsên Kurdan digotin em heqê kulturalî jî naxwazin. Daxwaza vegerandina qeyûmên belediyên xwe jî nekirin. Pêvajo ev bû. Di çarçoveya vê pêvajoyê de li Sûriye û Rojava sê gavên mezin lazim hatibana avêtin. Yek, qutkirina têkiliya İsraîl û Kurdan, du qutkirina dîplomasiya Rojava hem li herêmê hem li Ewropa û Amerîkayê, sesê pêşdebirin, rêlbervekirin û meşrûkirina colaniyê terorîst. Ev her sê tişt di salekê de yek û bi cih hatin. Li alîkî rêveberiya Rojava ji İsraîlê hat dûrxistin û li aliyê din colanî li gel İsraîlê rûnandin ser maseyan. Li alîkî General Mazlum li Hesekê girtin, li aliyê din colanî rêkirin Washingtonê, Moskovê, Siûdiyê, Fransayê. Li alîkî çavê general û hevalên wî bi zorê dan Tirkiye û pêvajoya Tirkiye, li aliyê din colaniyê Daişî, firiya û bû serokê temamê Sûriyê. Kurdên me dibin pêvajoyê de hatin girêdan û mijûlkirin û colanî roj bi roj dan pêşxistin. Hasilî netîcê de pêvajoya ku li Tirkiye dest pê kirî santîm bi santîm temam bû. Pêvajo ev bû. Kurdistaniyên ezîz, wallah hûn hemî şahidin. Wek sazî ji bilê partiya netewperwerên Kurd, ha Kurdê, çi İslamî û çi çepkir, hemî partî û sazî û gelek siyasetmedarên navdar bûn piştgirê vê pêvajoyê. Tarîx helbet dizane kê çi gotiye. Hasilî ez werim ser îro. Çend xal hene ji xelkê me re hêb zelalî nehatine gotin. Berê giyan, ev tiştal Rojava çêbûyî hêlweşîna şoreşa Rojava ye. Herêma Xweser ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê yekser tek çûye. û di nav wê de herêma Kurdî ya Rojavayê Kurdistanê jî bê statûma ye. Ev tofana dîrokî di tarîxa me de mîna hilweşîna komara Kurdistana mehebatê ye. Em rastiya xwe çi qas baş bizanin, em ê ew qas zû bi ser xwe biwerin. û her wiha di wan rojên li Reqa û Dêrezorê Ereb li me qulipî bûn, bi sedan belkî bi hezaran şehîdên me jî çêbûn û evana çawan şehîd ketin hêj ne em ne jî gelê Kurd nizane. Bi rastî wan rojan de kaos û karasateke mezin li serê Rojava bi ser me de hat. Lêbelê Kurd li her derê dinyayê derketin qadan û dengê xwe gihandin dewletên cîhanê heta ku pêşî li ber vê karasatê girtin. Di vî warî de birêz Serok Mesûd Barzanî bi rastî erkekî dîrokî bi cihanî. Milletê xwe bi ser hev de anî û bi emrê xwe yê heftê û neh salî şev û roj xebitî. Mala wî ava û siheta wî xweş. Kurdistaniyên hêja. Wekî General Mazlum jî gotî ev peymana çêbûyî ne bi dilê tu Kurdan e. Ji ber ku ev peyman ne li ser statûyekî ye, lê li ser entegrasyonê ye, ango li ser pêkvezeliqînê û navhevdehelandinê ye. Li gor peymanê şervanên me qedeme qedeme belav dibin. Ji xwe Ereb zû de çûbûn û niha şervanên Kurd tenê mane ew jî hêdî hêdî tên belavkirin. Ewwelen şervanên me de çekên xwe yên giran teslîmê Sûriyê bikin. Pişt re hinek dibin polîs û hinek dibin leşkerê Sûriyê û hinek jî tên tasfiye kirin. Hesab ev ye. Heta dawiya pêvajoya entegrasyonê leşker hemmî dibe leşkerê dewleta Sûriyê. Şervanên me hemmî dikevin bin emrê fermandariya parastina dewleta Sûriyê. Ew jî rejîma Daeş û dewleta Tirkiye ye. Zimanê Kurdî wek zimanê resmî nehatiye qebûl kirin.
تنه هاتیه ناسکرن و پرورده اب زمان کردی وی هبه نبه ندیاره جخوا قانونا اساسی جی هج نه هاتیه چیکرن و هر تشتی هاتی گوتن جی هما گریدای گوتنا دوی جولانیه تنه پولیس چند باجاروکان دست مدمانه یعنی لگور پیمانا کو هی کرد دبن پولیسن هریمه او جی دبن امر حکومت سوریا داعشی دنه و او جی حتی سال 2 سال دن بحیله و پند مخابرات سوریه و میتا ترکیه و تفگر آوان ور لاواز کرن و هیدی ورن هندک کرن و حلاندن و بلاف کرن و تصفیه کرن حساب اویا هل بدویه که در روژه که در بجهناینن و هیدی بمشینن جدسته که چند معمور و موظفین خواه و با آوائه کی سمبولیک ریبکن باجارن ما پشتره هیدی پولیسین وانجی دیورن عسکری وانجی دیورن و چکین وانی گرانجی دیورن روجاوا به وی هاوی ظرف سالک 2 سالانده به تمامی تسلیم تیگرتن و کردن ما دیساد وگرن سر حال خوی دورا رژیما اسد و وی جاره ج اسد خرابتر ترکیه و داعش هیا او خوشکو براین مین دگوتن ما فدرالی و خسری نوی لی امتنه دموکراسی دناو یکتیا سوریه ده دخوازن گهاشتن هدفین خوین سیاسی هرچی قاس یا داعش بجی دیسا نتیجه ده دموکراسیه لگور وان جنتا و دولتی جی ج فدرالی جی ج اوتونومی جی چیتر بو مانولو سوریه یوان پرچه نبویه لوان پیروز به هیوی دکم ج سود ورگرن و براتی وان و عربین جولانی جی هر وها سرکفتی به هیوی دکم خیریج هفدو ببینن دل ما تنه به ملت مدشوته ما همه چه بیجیم پشتی اف قاستشتی چه ده دست مدمایه دا از ویجی ببیجیم کردستانی العزیز آنها تشتی ده دست مدمایه سه تشتن یکتیا گل کرده روح وی ملت قهرمانساز بلند بویه وی ملتی ایرو سکنکی لسر همو پارتیان سکنکی کردوار و کردستانی نیشان تمام دنیای دایه اف یک لازم وره پاراستن نه مانیپوله کرن و جعالیت تو پارتیین سیاسی و نه استثمار کرن دو درسو تجربه که مزن جدیروکا مالویرانیا ما دیساش مرما اف تجربه لازم باش وره فهم کرن سیاست و پارادیگما یاکو اف هلوشیم بسری مدعانی لازم دمل دست وره ترکاندن خلطین مکرنه بلز وره نقاش کرن و هر یک جمع ام رخنه خواه بکن نابک و ام بیجن سوج امریکا و ترکا و نظام کیو کیه کردان جی خلطی کرن و خلطیم پرمازن تشتی که سیسی دست مدمایی تیکلیا لگل اسرائیلیه اف تیکلی نمریه بله او پروپاگاندایا لهمبر اسرائیل جدسته که حتانها جخوا پرچه یکی ج پروژه هلوشاندن روجاوا بو لازم کرد باش بزانن اسرائیل آلیکاری ندای جولانی و لهمبر کردان یک گوتنکی نباش آنجی سکنکی خراب نیشان ندایه برواجیه وی لسر کمکوژی شیخ مقصود و اشرفیه ده جوینا تمام صاد و نوت و 3 دولت دنیای ده اسرائیل تنه جبو کردان بانگوازی خواستیه نه یک دولت اسلامی و عربی نه یک دولت اروپی نه یک دولت آسیایی آن امریکایی جبو کردان اری نکر تنه اسرائیل اری کر اول لازم جعالی قوم کرد و باش بزانین و او یک پرگرینگه تیکلین لگل جیرانکی دوست وک اسرائیل ریا آزادی کردستان ودکه هیزا ما خورد دکه سرخوابونا ما ممکن دکه او دری لازم تجا نیگرد